Boje nisu samo vizuelni fenomen, one su vibracije, talasi i energetski kodovi, kroz koje univerzum izražava svoju strukturu i možda čak i svoju svest. Svetlost, temelj stvarnosti, putuje brzinom blizu 300.000 km u sekundi, a energija svakog fotona jednaka je proizvodu Planckove konstante i njegove frekvencije, čime se otkriva dualna priroda svetlosti, kao talas i kao čestica. Svaka boja posjeduje jedinstvenu talasnu dužinu i frekvenciju, oblikujući materiju i našu percepciju sveta. U svemiru, boje zvezda oslikavaju njihove temperature i energiju. Plave zvezde, sa temperaturama do 40.000 kelvina, emituju izuzetno intenzivnu svetlost, dok crvene, hladnije zvezde, oko 3000 kelvina, osvetljavaju kosmos sporijim, dugotalasnim nijansama. Čak i Sunce, koje proizvodi cijeli spektar, dobija tople nijanse kroz interakciju sa atmosferom, dok gama zraci, nastali u eksplozijama supernova i u blizini crnih rupa, predstavljaju najintenzivniji oblik svetlosti. Boje, međutim, ne ostaju samo na nivou fizičkog fenomena. One prodiru duboko u našu svest, emocije i unutrašnja stanja. Psihološka istraživanja pokazuju da crvena pobuđuje energiju i akciju, plava donosi mir i jasnoću, dok ljubičasta simbolizuje intuiciju i višu svest. Duhovne tradicije širom sveta povezuju boje sa energetskim centrima tela, sugerišući da mogu biti ključ za postizanje unutrašnje ravnoteže i razvoja. Ako su boje univerzalni kodovi, možda nas univerzum kroz njih obaveštava o dubljim zakonima postojanja, čekajući da otkrijemo taj jezik svetlosti i oslobodimo tajne kosmičke povezanosti.